A evo ovo drvo, koplje ga neko gurno. Do Šimene. Evo. Ajde idi van, tu na pusti. Evo je se ostavio drvo. Ako ga ne bude zavanjski, gledati šta će ona ostaviti, ne treba. Dobro, ne nađemo da nije zveta skroz tam do uva. Ujebo maj. Vidi ovo, ej. Pa vjetar na vjetar. O jebo. Čita dan je ovako. Čuj se će snimat. Izbrisat ću ja ton. Sad će ovaj ton izbrisat. Stavit ćemo cecu umjesto ovo. Cecu da pjeva tamo, zapakla. Hajmo malo zoomiranja gore, da vidimo kako je stanje gore u ovoga. Pa nije duboko, samo je bio stisnuo svađe. Mukija. Utizvamo more. Sve dokoljeno more, sad dođeva. Vidi, pogledaj. Vete podana se, da glavno. Edo, Bog je tam brijeg. Ovo je more. Ono, voli za Spahiće i Litvoviće na Kromolju. Vidiš kako ovdje kapka na poljanu. Da. Jer vidiš TM17 sad. Tablu je. Evo snimam video. Tiče video. Valjda neće niko precat. Ne može više zamirat što se tiče video. A on nema i kakama.
Ja, niko nikada ne prilazi. Pa i policija na krovu. Merca i uvijek kuća dom plati, ona za oca nije zadnji. Niko ništa. Ja računam da malo probije. Da hoće se ono stati. Opada ona je opala i Ono vidite fokus. 2 metra. 2 metra je već. Što nije preča. Dođi da bila u tim. Ona malo da nju dosta, ali... Pa eto, ako da ne bude danas padalo u Štepovu. Ovdje da se maltene nije vidjelo. Ja sinoć naložio vatra u učiš i to je moje mater. Sinoć u pola 12 strokama onoka vrba, čovječe, mi od Sandra ispuljali vodu. Vidiš čovječe, nijedne vrbe sam gore u... Ne. Pazi voda. Sve se vidi stalno odakle je oznaka od ovdje. Ere, ja ti ne vidim gdje voda bilo,